Svima, moje ime je Inga, a danas mi se pridružuje izvanredni profesor Felix Vensven s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Profesor Vensven je rođen u Nizozemskoj, ali već niz godina živi i radi u Hrvatskoj. Predsjednik je Hrvatskog imunološkog društva, a danas će nam odgovoriti na pitanja vezana za stvaranje imunosti na COVID-19. Pozdrav profesore. Dobar dan. Prvo pitanje. Kako nastaje imunološki odgovor na viruse poput SARS-CoV-2 virusa? Imunološki odgovor protiv virusne infekcije ima nekoliko faza. Recimo, nakon infekcija inficiranih stanica odmah počinje proizvoditi molekule koje zovemo citokini, koji alarmiraju lokalni imunološki sustav u zaraženo tkivo. To je prvi faza. Onda u drugi faze te lokalne imunološke stanice počinju se boriti recimo protiv infekcija, ali obično nisu u stanju zaustaviti širenje virusa kompletno. Stoga oni proizvode drugačiju vrstu citokina koji aktiviraju neki drugi vrst imunološke stanice koje zovemo limfociti T i B. I to je treća faza. I onda tih limfociti T i B koji borave u limfnim čvorovima, te stanice nakon aktivacije počinje vrlo brzo dijeliti i nakon nekoliko dana stvori se dovoljno tih stanica da zaustavi infekciju. Stanice T ubijaju zaražene stanice, a stanice B proizvode antitijela koje su proteini koji vežu i neutraliziraju tih virusne čestice. Jedan od razloga zašto je virus SARS-CoV-2 je toliko opasan je zbog toga što blokiraju proizvodnje tih citokina iz prve faze imunološki odgovor, što ga inhibira naš normalni imunološki odgovor. Drugo pitanje. Kako postajemo imuni na COVID-19 nakon infekcije? Nakon što imunološki sustav porazi virus, većina stanica T i B specifična za taj virus, ovaj primjer COVID-19, umire, ali manji dio tih stanica ostaje u našem tijelu i tih stanica nazovemo memorijske stanice. Nakon ponovne infekcije sa istim virusom, ova memorijska stanica vrlo brzo i vrlo specifično mogu eliminirati virus prije nego se razbolimo. Tako da ne blokira reinfekcija, nego blokira da se razbolimo. Zaštitu koji pružaju memorijske stanice, to je što zovemo imunitet. Treće pitanje. Kako postajemo imuni na COVID-19 nakon cijepljenja? U principu, cjepivo izaziva imunitet na isti način, koristi isti mehanizam kao i prava infekcija, samo u, recimo, bolje kontroliranim uvjetima. Cjepivo sadrži neki dio virusa. U slučaju cjepiva protiv COVID-19 to je molekul koji zovemo spike, to je neki molekul koji je na površini tih virusnih čestice. Ovaj dio virusa omogućuje stvaranje memorijskih stanica T i B i tih antitijela koje nas štite od infekcije pravim SARS-CoV-2. Osim toga, cjepivo sadrži neki čimbenike koji stimuliraju proizvodnju tih citokina. Recimo da napravo neki blago upalo, jer bez toga tih stanica T i B neće biti aktivirana. U cjepivo AstraZeneca i Janssen ti čimbenici dolaze od bezopasnog, recimo mrtvih adenovirusa koji prenosi spike od SARS-CoV-2 i u tih RNK cjepivo iz Pfizera i Moderna aktivirajući signali dolaze iz trodimenzionalne strukture iz RNK, ali nećemo ići previše u detalje tim. Četvrto pitanje. Koje su nuspojave nakon cijepljenja i zašto nastaju? Velika veličina nuspojave dolazi od aktivacije imunoloških sustava, što je normalno i očekivano. Nuspojave poput lokalnoj boli, recimo u ruci, crvenila, slabosti, umora, malo blago temperatura, isto dolazi od onih citokini koji tijelu govore da je zaraženo, ali jako naravno nije.
ali to je potrebno da generiramo taj memorijski stanice T i B. Peto pitanje. Trebamo li brinuti o teškim nuspojavama nakon cijepljenja, poput tromboze nakon cijepljenja s cjepivom AstraZeneca? To je odlično pitanje. Kao i svaki cjepivo i cjepivo protiv COVID-19 mogu uzrokovati teške nuspojavi poput tromboze. Stoga je važno da pažljivo pratimo ljudi nakon cijepljenja, osobito ako imaju povijest tromboze ili neki drugi koagulacijskih problema. Naravno, taj rizik trebamo isto staviti u pravu perspektivu. Trenutno EMA, European Medicines Agency, navodi da otprilike 1 od 100.000 osoba ima šansu dobivati teške nuspojave od cjepiva AstraZeneca i možda od cjepiva Janssen. Ali taj je rizik oko 100 puta manji od, na primjer, uzimanja oralnih kontraceptiva. Šanse da razvijete tromboze nakon cijepljenja je oko 1000 puta manje nego kada idete na neki drugi put s avion, na primjer. Tako da moramo to vidjeti u perspektivi. I koje je jako važno, odnosno ne smijemo zaboraviti je da COVID-19 daje vrlo velike šanse za razvoj tromboze. Skoro pola osoba s teškim oblikom COVID-19 razvijaju neki problema za zgrušavanje krvi. Tako da nikad ne smijemo zanemariti šanse za ozbiljne nuspojave, ali također ne bismo trebali precijeniti te rizike. Šesto pitanje. Pružaju li trenutna cjepiva zaštitu protiv novih sojeva SARS-CoV-2 virusa? To je trenutno stvar intenzivnog istraživanja, ali za sada se čini da to nije slučaj. Izgleda da neki sojevi mogu izbjeći prepoznavanje antitijela koje nastaju cijepljenjem, ali kao što sam već spomenuo, imamo i memorijske stanice T i B. Izgleda da ti novi virusni sojevi ipak ne uspijevaju pobjeći od memorijskih stanice T i B koji dobimo od cijepljenja. SARS-CoV-2 ne mutira tako brzo kao virusi poput gripe, stoga sam prilično optimističan da nas cjepivo štiti od toga da se jako razbolimo od novih virusnih sojeva. Sedmo pitanje. Smatrate li da je cijepljenje dobar način zaštite sebe i bližnjih od infekcije ovim virusom? Apsolutno. Cijepljenje je trenutno jedini način koji možemo spriječiti da se ljudi razbole i jedini način da zaustavimo širenje virusa u populaciji. Tako ja mislim da je važno da se cijepimo. Ja sam se cijepio i preporučujem da i drugima se cijepite. Poštovani profesore, hvala vam na odgovorima i lijepi pozdrav. I hvala vam. Doviđenja.